Menin жашым 32'de. Çaçım ak düşüp 90% appak bolup kaldı. Özüm 5 uvak namazımdamın. Alhamdulillah. Surayın degenim çaçımdı millirovka kıldırıp koysam bolo. Gusul da arat ötö. Kınaga boyasam kayralı appak bolup bir kızıktay görünüp kalıp jatat dedi. Şu millirovka degen janagıday bir boyok bolsa gerek ha. Bizge ustazыбыз Çuak Ağacı Allah Taala beşinden orun versin. Boyoktun bardıq türüne gusul darat ötötte fatva bergen. Demek oşol boyosoңuz bola beret. Al эми sakal menen çaşты boyogонду kандай түскө boyoш керек? Ханафи мазхабта karadan başkaga boyosa durus. Karada egerde hida biroonун aldоо боло турган болсо макрух болот деп айтылгандар бар. Бирок кээ бирки алымдар жок кандай эле түскө болсо боесо боло берүү жөнүндө айтышкан. Демек кынага боебостон атайын бир боек менен деле чачыңызды анан сакалыңызды боесоңуз дурус эле иншалла.